Yarenda gucoka gia prime minister hi uri woka nake athie. So no mwaka mukorwo mwe very cautious na tukorwo twina muheko abungere murathuria na magavana na maseneta ni andu magukohota kumurugamirira na kumutongoria wega. Wanjiku egukorwo atigitwo hata kwa muhano troya scenario ya hihi Raila Odinga agetwika mutongoria wa bururi uyu magaithanie na mundu gwitwo William Ruto na William Ruto atwika mutongoria wa bururi uyu nyingi kugie na handshake gatagati ka tondu ni uhuthu andu amana rutithania wira mundu gwitwo mugikuyu gukorwo atigitwo ha na niwe gomaririkania atiriri mundu gwitwo William Ruto ali chief agent wa mundu gwitwo Raila Odinga 2007 no coke omaririkania atiriri William Ruto niwe wari kingmaker wa mundu gwitwo Raila Odinga 2007 ali thini wa one of the strongest political machinery etagwo Pentagon iria gutiri ona kiama kirahotire guthondeka ati ogicigo kiari la gituge wathie kuri ogwo Coast Balala wathie kuri ogwo Mount Kenya Jonyaga Pentagon was a very strong political machine na strategically muno andu acio mangigeithania ri mugikuyu na maugi ati na mugikuyu uyu ona ni atongoretie muno na miaka 35 ndo niguo siasa ciaragio iria tuga siasa cia more than meet the eye off the camera riu manginyitana uguo mugikuyu no mwaka acoke eoria atiri ekora yagutigwo handu hariku politically na acoke mugikuyu eoria atiriri aya othe manginyitana ri mifango yao going forward igikuyu riku turugo uga ni andu mana ruta wira hamwe ni andu mahurirwo hamwe ithu twi mwena uyu na ume mwena uyu ungi tiga no mauka gutigana tondu result tofauti ni andu no marie na igwe ni maiguana koguo no mwaka uyu mugikuyu agukorwo atigitwo ha strategy itu ya gucoka pawe gukorwo ihana ati tondu tugaga atiriri siasa cia Kenya tu organizaga around tribal and regional matrix tikuga turuga ati ni twendete ukabira muno kana ni twikite ati na niguo siasa citu cihana nionire gukigeria kurehwo maundu ma hasura ndungimenya ni hasura igana maraikirie kura nionire maundu ma gender card na mother wala thaici ndungihota kwiria constituency yaraikirie kura cigala nionire tukirwo maundu ma bangi andu marake na wiki igiri nginya mundu ucio wa bangi ndagikwira andu constituency ya bangi ni andu igana no ugi atiriri ikamba maraikirie kura ici Kalenjin maraikirie ici ruo maraikirie ici na tugaga ati state ugicapture state power uthiaga to various nation magakona metaga ethnic kingpin kana ito either kirigitonga kana kihuri kia bia gioka gia kusanya kabira yake gigoka niguo macapture state power mena interest ciao na makare interest cia ndurire iciki kono mokandu mamenye uria mugikwa mione siasa ciorganizagwo cikikohia eri ni makunyitana ahota gwikorwo lake handu haceke muno niguo na tondu riu tutire na witu haria iguru ketwari uhoro wigie devolution kana thirikari cia matura ni urona tatu ngiteithikira ku riu tondu haria iguru tutikire na mundu mbeca cia CDF ni urona tatu ngeteithiria haria uguo county no tuteithikire muno na nigo ngugite atiriri ungirora mundu titatene tene andu matuire maraga ruhi haria uguo thikira wa iregi tondu na hindi kwari ambuke na hi aria mari aku amea tondu mutongoria utari na resources kana kindu rekira andu ni hinya muno tondu thirikari iri ho guka gwika maundu na no mwaka gika maundu macio korwo la resources ukio tungalagia magoti nikio we umuthi gwikira fetro lokola fetro handu haria wathie ni warihio muno tondu igoti ni rirarekwo gabara kau gakuingira hau hanyu gathondekwo niguo ndugathi kweherera pothole ringe mundu wa nduthi akuyo jokeru ukorerwo wala no ambia magoti ni kana no oho that's why we have the government among many other functions koguo tumenye kiria twatigirwo muno ni thirikari cia matura na thirikari cia matura he mbeca iria cirareherwo ni thirikari nene na he iria ciroya na thirikari cia matura cina mundu wa bata muno marathurire areto MCA wa kugeria kumonitor bilioni ici mugwanja ciarehwo bilioni ici nyanya ri cirarugamirĩrwo atia
na turoreta riu ri nukurikana president agethie maundu ma maguta kuri uguo na Nanok akimuruma akioleka ta mwariria ciugo njuru na Nanok aragi uguo kimenyaga twila devolution to mwaka hi turi turukala tuthi to beg president atuhebia ni turareherwo koguo logikorwo wi mugiku ona president uri wathurwo ndukumuruma ri ona ungikira kurehere bia ri na mbeca mureherwo ri mwine uhoti wa kutoka kwikuria la mbeca icio na twene example tugegiko billion county ne hago billion ithathatũ ri within a span of 5 years county uko ina billion ithate no mwaga tugigakinya 2027 ona tutakinyete hindi teno we are having a very important discussion nako yari njega kole twamihete hindi kamwira andu mathurane ati tumenye mugikuyu ni amwaka kahota ku governor wake akimuthura akimwira amucokie billion icio 30 agakorwo akinyetie ha ni akoneka kana ni agakorwo arikitie akorwo hiekete siasa cia populism ni ora siasa cia populism andu marathi kuheo ari kuheo nginya kahwa ari angi nduramenya kahwa kauga no kuya kola kaguritwo ciringi igana upon billion icio tumetwo ona mwaka ru mugikuyu gitirifu giki ahote kuhiga na ahote guthurima na tumenye hinya wito within wa devolution hinya wito within wa bunge ule maguthi gututetera hinya wito ya fata muno within wa MCs hinya wito within wa senate hinya wito within wa women rep aria maragicagurwo tudona makirwo bunge nene torerio horo wegie MCA ya marathie gututetera na urutithania na wira wa wira riria marakiruta wira na governor ona ho governor na deputy wake ni tuonete county imwe cigite igakorwo ati nginya function icio imwe ni iroyo ni national government ta Nairobi ni undu wa kwaga kurutithania wira wega kuria county kana kwaga wigiririki thini wa county thino yo ningi nego tukunina atia bara gatakati ka governor na deputy na governor na nginya ma MCA tukunina atia nigetha tuone ati he wira ungikorwo kirutwo kuria county na besha nginya cia gikura kuria county gucoke kiuria ndirorite ira citizen ndirorio kala MCA kala governor ni moi wira wao na ndiroria Victoria Rubadi ndiramuria atiriri mundu wothe uthuritwo ni oye wira wake no mwaka tuyuria kiuria kiu tondu andu mahitanagiria tondu matiui mawira mao we no wira waku wa ukagutangatha mundu wa kamera ni oye wira wake ko gutikagia gathina no mwaka honge kala kiwango kala kiria turathurire mundu amenya wira wake mundu MC amenya wira wake ri ni oversight oversight na guthondeka mawatho na representation governor amenye wira wake ni kuramata mbeca iria ciroka thiini wa county we MCA ndukende muno kana ndukarwe na governor tondu ati ni areherwo billion ithathatũ no renda ati million 200 uheo niguo ucinuke kala huthi ugekere andu lacio wira uguo ni uhoro wa mbere governor nake amenye atiriri mundu ure uramuhold accountable ni MCA uyu koguo hindi aramuria ciuria ri ti hindi ya kurakara to norio norio ngari ciuragurire mbeca cigana ni cirabatara hari role ya audit report cia mbungere ciuma county-ini that the first thing yoka ni deputy governor ri wega lake ahote kumenya role ciao 48 laws of power yugaga ndukalaye kwa outshine your master tutirakiuga ati mundu akire muno ndakaye gwika role yake no mwaka mundu amenye ahote gwika afu tucoke tugerie ku reduce kwenda gwika succession politics through causing chaos thini wa county to rendo hatwika governor rucio uno mwaka hapia kuvuruga governor wako kana mdosi waku ere moga by force by fire eguru wone ke we kuraihu no mwaka omodo ahote kumenya role ciake and we live within our function o function yaku ne kurangera murango-ini rangira ukiharagiria kahora rucio ni ugakinya haha ngi oko wira waku ni ku oversight do the oversight wira waku ni kuramata indo cia muiki wega we deputy governor gets to love your role yokuririkana Murkomen ugite senate ni kugeria muno imathondekere role tondu hi makionaga ta mari subordinate a ma governor na ma governor ingina ne magethurire deputy ao weak from a political perspective ni ndakalaye
como outshine maundu maya ni macia political issues more than their legal issues from a political strategy kono mwaka tutigire mundu ni ahota kumenya role ciake no ya agirwo gwika niguo nirona ta twagirwo gukorwo makiandika roles cia deputy wa mbere wa keri ugo wauga governor agirwo ni guthura mundu angikorwo akiruta wira riria atariho ati onawe angiehera taru ni tuonete magavana maiganona makuite me wabici ati onake angiehera uyu ungi wina oete deputy wake ena capacity ya kuruta wira ni horo wa mana tugaga atiriri hindi no running mate mathurirwo tugaga mundu ucio rathurwo ri he or she is a presumptive president in waiting todo he's a heart bita we kutuika president todo wa maundu fura maiki mundu no ahuruke twithondeka gatiba ka Lancaster hinde gathondekagwo ithu tuthomaga history there is always twikire deputy kala vice president no acting president todo president athondeketwo na mai na nyama no cithire tuga 35% water 65% fresh iyo niyo yari argument yao o mundu no eherere tore wakionire Magufuli na Suluhu agituika president wakere governor no atuike impeached wanona magavana make impeach guku no geria korwa igoti ni gucokia hikuholeke ta kwarema watuika impeached o munini waku eni akwenda akorwo mundu ino hoti twanona magava makauga ati nie ndi muteti muno ndienda ni muthurire mundu technical no ari kaide ya Sonkola Polycarp unie tu ndi muteti muno ndienda ndi muthurire mundu kwota ageka maundu ma policy la kurugamia kaunti na nikathi na benote no makome uthure mundu we equal to task muno ire equal ya task ya gutongoria county yo na mundu wena wigirereki mundu ungimutigira umuthi na mundu ungihota nginya gwika maundu mangi ma county mundu ungihota kumuhe roles na ahote kumanita ru mwene wa muhe role ya gutigirira mbeca cia county ni cioyo wega na ni cia manage wega toni kurika deputy governor mahanaga bururi otitamari their roles are not clearly defined taru la thaicio ngioria andu aingi ma deputy governor mao matikinya marathurio matikiota gukwira magavana ni mahota kumahitha muno na we hope ma deputy governor aingi mathurirwo ri andu mena wigirereki na rimwe gutuma maugaga rimwe ni agutumagwo handu hamwe na mathiko ola he ungi 2013 takugweta amunyeirwo nginya mora murangoge tomoro murangoge munyo no magatumenye atiriri tumenye ati tuthure andu mena wigirereki na tumenye mundu wina equal capacity umenye mundu ucio he or she is a presumptive governor he's a heartbeat away gutuika governor kahiga twikire governor tondu wa gikuo kia Gakure la anything can happen o ne furori na ni uri maundu maige koguo lobwaka uthurie mundu ati wa mutigira ona wi hari uri atwika impeached ukirorera ni uhota kuona legacy yake ni legacy ejega muno na uthure nginya mundu o uteithia ola succession taru uri atwikire deputy governor wa Kwale if I'm not wrong Fatuma Achani ni akoretwo la governor ocio deputy wake so we are able to see a good continuation mundu othe I will tell you ginya America people have continuity guthia la mbere that's why it's not a good political strategy la America le support thirikari muno mundu gwitwo Museveni because of their security strategy me uragia mundu ngioka ri woguthia atia forget about the NGO local ile support mundu wa opposition but then person loves continuity na ni continuity muno we deputy governor orutete wira mwega uga succeed boss yaku na ugakorwo nginya maundu maria arekaga na maria mathi na mbere gwikwo ni maramenyeka na ku depend no ria deputy governor aria marathurirwo he kiugo wa gweta kia bata muno na ngatho nyingi muno nyothe murathi na mbere na gututumira SMS cianyu nyothe murathi na mbere na gututumira ona kwaraniria na ithu kuria nenda-ini Martha Njagi asante sana ni ngatho nyingi muno na by the twina reverends aige muno majira ni maratuhoera na ni maratwiroreire na ni maratuhoera Ngai atwe hinya asante sana kuri inyuothe wakiri he kiugo wa gweta capacity
capacity ati nona ta kwale ati moya na wira ni uguthie na mbere wira uria governor wa JT akaruta tamu igire uyu munini wake nake nioka nake tondu nioe kioneki kiria marari nakio kia county yo no ithue thini wa Mount Kenya capacity tukona zero ati andore turathi gwikira haria mundu ucio ungigeria gucaria capacity yake ya wira uria atwaro akarute bunge hatiri muthungu ugaga atiriri Mike na wangicina muthikiriria you can never substitute experience experience ni kindu gia bata muno na he capacity no ngikira mundu capacity building igikinyanira na itagikinyanira no githomithie mundu citagwo study nodas ona atinde utuku mugima agicithoma uria bunge operataga na mundu ucio capacity yake ya guteta capacity yake ya kunegotiate maundu maingi muno akenya matamenyaga even capacity ya mundu athia gwitirie kabara ndukuheo tundu we mobunge rwega twire akenya uria kuhalaga political one on one kabara nduguthio heo tundu no atwika mobunge ati everyone is entitled ona ungethi kuri gwo bunge kuria maikaraga intercontinental wabici ni tofauti heo mo kuona wabici spacious secretary ni eri he ungikora nowe wiki hau na hi secretary depending on uria urakuo negotiation ciaku cihana atia na kindu gigwitwo capacity yaku Mike ari uhoro wayo koguo no magatumenye ati urathurire mundu nginya negotiation power no ciko no athi akuhiririe mutongoria mwire riu ri ni ndihota gukike unjikire igongona fulani itura ritu ena power yo ya kurehe mutongoria wa bururi amurehe ni akuhota kumwira bare no ri kina na hindi ona ti mbeca ciaku ti mbeca cia CDF but you have gained a political mileage through your negotiation skills no ria urahota kuguciriria andu no ria urahota nginya kuguciriria andu okorwo wi gavalari ni urahota nginya kuguciriria andu magwetwo investors depending nginya no ria ukoretwo na your past connection maya ni maundu maingi ma kurorwo unfortunately enough muno yoka ne bunge tutiota guthura ngicigo kia Mount Kenya andu mena capacity nginya capacity ya kwenda guthie gutu negotiatira ati mauge omothe tu andu a Mount Kenya ni twarugama na motion ya kuongererwo mbeca na gutie kindu giguthie na mbere bunge tutari turongererwo mbeca kana gicigo kia Mount Kenya gitari kiraheo kiria kigiitu koguo ni uhoro we really pray and hope that maundu andu aria marathurwo ni andu makuhota gutetera andu a Mount Kenya muno yes gituro giki kia deputy riu ni kiagite ratha muno na ndiwe kana he undu ungiuka riu responsibility ikorwo very well outlined ndiwe kana he gicigo kia watho kingikorwo kana he undu hangikinya watho cenjio gukorwo ati kwina very well outlined roles cia deputy twigitikia deputy president oria twarela assistant principal high school rimwona ni arigaga loka igua arero atongoria mucemani wa Friday riri andu ingi mako maria nogu kana made mundu ndakuhota kuroka okay atongoria mucemani wa thiku ici okay gatiba ni yugite you are a principal assistant to the president